Tini sini smai tu be krong play tongnai mam phata khungpu hano phayung jotono khakjamo ya phayo kal samphato nai tonai jotono aketa wo nau bai bodi khino ang sauthai tongo salboyo waihalan nau bai malai phenma samu hakaut marono tuye news update no tuye nau bai koma thale phenma hiye abodi no tinio pho chi han nau bai koma thale phenma hiye wansho ha areme nau bono chimon chi pai hajora nai tong hai singe ro nim sini pun rau shiane mam thai bang mamai nai Arem boye olori amani phadi chung kautma khnalen mang khaw chung ya prisena thayama khe tungjoto simose ang bo jenis mai tv video phuno waino e thamle aboni updates raw kautma no tuye pho sakuha arem pho tinio pho cha saku phene ma nange tongot mangmi ta ole trending yo ongye tongmoni boye fashion Tauni bo jorawo joto se kutai patlung background fashion design juda no se ertulayo Agartala Udaipur ding tor phalnu rawo ertu ye pailayo bo se taule trek tor phalnu rawo thangye nini rangkho poicha asu sfaini nangya khiye klai khese maithawha nini nu samo nong brezat mano lanim thu saibaye lamai ha bono tui biari phaiha brew fashion corner nrao bo brew fashion corner no mainai tinani bazar Udaipur gumotu tripura wo akhenuk mani balu ye nai sietong takta design beni res kang lanim chukhe visit khedi brew fashion corner wo abo kaut male buktoi ni hingke CJP ari akheba cockroach jonata party ni kaut mase cockroach jonata party bokur ma party bo brekhen jorawo habalaye tongpheha brau ching samole brekhe akhe brau ni samung tang let matma tangkhu phiha akhe bus kaule ma habalaye tong aborono tu sa chong nai ne le phigrana brekhen jorawo bo bong achai phitha ha mangbo ya achai mi abono chongbono shiane makhe bo CJP cockroach jonata party achai mokhe taklai bo sini metal ni salchi dukmao se achayo 16 May 2026 o akhe abono chengsanai founder khebu Abhijit Dhipke bini boshike khorphe chi khose akhe bo CJP achai thangmoni region kheba bolet man bo ya chaimi ye himpike lainai salo Chief Justice of India Suryakant Bini keha statement court statement rimo akhe kau sakumo remark khemo aborwo cockroach join rauno snongnai rauno cockroach hiye bong remark khemo tuyese tinio bo cockroach jonata party hiye bai khoi thamu aboni main slogan uha may bhi cockroach himoma se main slogan akhe arowo je tagline ri mokhe bom thole brekhe aboni snamyo mo bom thoni mulong hana bom thoni mulke secular socialist democratic akhe lazy are he akhe membership ke brekhila phi nai ke free membership se akharo chong jotono nokhna sikhna 72 hours nimsingyo 1 million thauya member bauh ye thangmo akhe abani yogo Instagram hack khe khosni skangwo to hack untha to ke to nilang phono sisu yang thanga akhe hack khe khosni skangwo ke 22 million followers uha Instagram o abo dekhe se bauh ye thango bo CJP ni followers ekeba CJP no hamyo nai rao akhe hamyo ha singke brau ke ha step laha abo khet mai mokhe NEET National Eligibility Come entrance test ni question paper leak ongye thamo abo leak ongye thamo no tuye brau ke ha ya prise ha jontor montoro protest khene ma ye lai thangnai 6 June jiyo brau protest chingha ro jontor montoro sitting protest peaceful protest brau chingcha ha akhe abo protest tongnaham sa jora hinke 25th of July 2026 jorawo abo protest tongnangha ar phuono education minister pho resign mariha browni saimung torpho education minister Dharmendra Pradhan no resign ready momase akhetre aron logawo saimung ma tongo browni je thuye thanai raw leak paper leak ongmono jrom simaya onge thuye thanai raw ni nu khongo 1 crore ke rimiung tho himoma pho
आखे जोतो सु प्रोटेस्टो बुल सुइनाय स्टूडेंट्स रौनी साकावो FIR जोतो रुइ सापेला निउथो हिमोमाराव तुये आखे टाउन जरावफो बावहाले FIR रुइ से एकंगमो तंगो आबोंबोनो बो CJP नि फाउंडर एकेबा प्रेसिडेंट बं साख्लाय तंगो बसकांगो बो सामुं काउरिलाय मनो काउलार उयांखे त्रे बोदेखिए जबा तोरम खाइफिनाय आरो हिये साख्लाय तंगो आखे बो ब्राव प्रोटेस्ट आचुकलायमो आरो वो प्रोटेस्ट खेलायमो दिल्लीनि जंतर मंतर प्रोटेस्ट खेलायमो साल पाला सुये सा खलफे चिदो ब्राव आरो वो प्रोटेस्ट खेलेहा आबोनि पाये ता वो साखुर कुरनोचि तुइ काहा बोनिम सेरोखे ता वो बुसकां आगस्ट तालनि सालबामा सालोके पुर कमिटी मीटिंग आचुनाय आरो हिये ओ आर फुओ से बो CJP नि बुसकानि हाबात मांगनाय आबरनो तुये साखोनाय आके सिरियोनाय आके आरो जोतो हाथे हाथे बैरोनि रिप्रेजेंटेटिभ राव आरो वो फाये थुमफायनाय आके कुर कमिटी मीटिंग उनाय आव कुर कमिटी मीटिंग उंपाये सेब्राव साख्लाय थारिनाय बुसकानि हाबा मांगफिनाय आबराव आर पोसे सिनाय आबो ब्राव साकुमनि लगे लगे न अपडेट दिया मा सावतायनाय थाइनो माखे मिजोराम नि केहा MLA आके फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रॉबर्ट रमोया रोइटे योनेहा 90 मास नि सैलारी नो प्राय 1.5 करोड़ बं चया चुयारनि बो पांदाव हिये खावहा फलाय मानि डोनेट खिये रिमोनि काउटमा कासे फाया बंबो डोनेट चिंगमोखे ब्रेफ ओंके 2018 नि डिसेम्बर ताल चिंगो बं चिंगे ताउबो 2026 नि जून ताल जरावो बं रिहा आखे बं मिनिस्टर तंफुओ 60 months आरे केबा ताल कुरथाम बं आबो देखिए बिनि गवर्नमेंट नि जे सैलारी आबोनो फुल्ली बुंलाय मानि डोनेट खेहा जाय चुएरन पांदावो सामुता माहिये आखे ताव MLA ओंगे 30 months एकेबा ताल खलफेची आखे आबो देखिए स्टाउ सिंगे रिहा जाय चुएरनि पांदावो इकोनॉमिकली वीक ओंगे तोनायराव गरीब ओंगे तोनायरावनि बो पांदावो हिये रां या फायरियो आखे बुंखे ब्रोनि बुक तो पार्टी नि उंगे MLA ओंमो के मिजो नेशनल फ्रंट नि उंगे से बुंखे MLA ओंगो आखे बुं केनो डिसीजन लामोखे माहिंखे बो MNF नि उंगे कॉन्टेस्ट खेनाय बा जानाय आखे बा जाये क्लाय ओं हांखे जे माइ मनोले आं खवा फलाय मानि आसु जरावले आं जिनिरोनि जाया चुया कांगाल गरीब तोनेरोनि पांदावो फान कियस नामये रां आइनि सैलारी नो आं डेडिकेट खेनाय या फाइनाय आरे हिये आरफुन चियो बंबो डिसीजन लाये जे बो लामावो बं हासियो आखे बो लामावो बं हिसियो आखे आरो वो त्रे केहा सियानि माखे बिनि बंबो दिंखिये सामुं तांमो बोदिंखिये राय सामोले ब्रोनि इंस्पिरेशन माइफि मोके ताखे तावो जोंनि भारत एकेबा इंडिया नि प्राइम मिनिस्टर उंगे तोनाय नरेंद्र मोदी बं प्राइम मिनिस्टर उंगे खसनि सिगाङाव गुजरात हाथे नि चीफ मिनिस्टर उंगे तंफुओ बंफोनो आबो देखिए सेक्रेटारिएट नि आरोनि एमप्लॉइज रोनि सारोनो लेखा फ्रन माहिए बंफो केहा फान्स नामो बिनि सासोनि रां बायखिए आबोनो नुये आबोनो खनाये से तिनियो बिनि थिबो इंस्पिरेशन मायेसे बो सामुं हाबा बंफो लामसे आरो हिए काउटमा नो अफियो आखे बरो वचों तिनियो वाइनसुने मालेत माइंखे नाइदि चिनि हाथे ओले आरे केबा चिनि बाय थांगोफो बदिन मा पोजीशन बदिन मा जागाराव थाने माले मानो नाइसुए थां हिमोले चिनि मुकुं बारारक मानो नाइसुए थां हिमोले आचु थाइमाइखे रांमाइखे नु काहाम तांमाइनाय सासोनि भबिष्यत फ्यूचर नो स्नामये तैनांमाइनाय आबो वाइनसुमुं लायेसे बां माब्रु उबो लामाव हासियो हिमबा तिनियो बदिखेम खा क्राउ किए सेक्रिफाइस किएम खा या फाये बदिखिए सासोनो या फाइमाइनाय तुदे तंनो
Jeni bai thang pho boding khia phai mani tong min khe bai thang ma nang wa hamari ta hamai wan do are hiye mawai shupio tinio boni kautma nu khe no jeni bai thang ole bodi khie ya phai ye rimainai ton jora phono nu ya kho khna phono khna ya kho akhe bus kaule tongnai de tongya samaya ko areng pho ta onjora ole chung abodi khele no ya ko areng pho gbang kom samo hale achu thai mai khe akhe samo hale rangkho poisa ka khe nangkhru mu chuba mu no le khelai mo no himba areng pho boding khie full 100 ni 100% ya phai kho mo ro le tinin jora pho chung no ya ko areng bo ye boding khie khemain bo eno brownie jatini sa kaule hamari pho tor su phai khna are he pho mawai su phio rimung manim kha obrao asu khem kha ya phai mai moro no chung hain singkhe areng bo ye bodi khie chini zatio pho chini bai thang pho kha kwa khie samung tang mai min khe chini sa kau pho hamari su phai ano are he mawai su are min no lek mawai su no ni comment no pho no siri mai nai ake thai tham ma khe bo pho skang ro wa ha pho khna khoma kaut ma tre bing le khna de khna sia him barang pho ang le trai ma noi ba ang asu bodin mani kaut marono skang ro khomo no khna ko ake ang dekhe no khna ko ne rok bang mano tong nai abolet ma hinkhe chini former MP member of parliament bromnang reboti tripura ni kaut mase abolet ma hinkhe bong bo political field lo are khe bo political ni lama wo as a politician he is ni ya khosni skang wo khe postgraduate teacher political science ni postgraduate teacher ungye se bong Mahatma Gandhi Memorial School Agartala wo bong phunge tongo bong aro school join rimo teaching staff ungye are ke ba phungne ha ungye join rimo ke 2001 o abo kheding se bong political ni lama wo bong hingsiyo bo hani thomong wo bong hingsiyo abo ke 2014 o bong hingsing ha abo ni hingsing ha hingsing ke 2019 o ke East Tripura ni ongye MP baca ne mani bong ke ha sujuk mai ha lama mai ha ake baca ha play phono ong ha abar khie play ong pai mani yago ke uchi ha 2024 bosi sai sinoi bosi kholphe brui ma o ke bini jaga wo Tripura Motha party ni supremo habagra Prodot Kishore Debormani mbiu Maharani Kriti Devi Singh bongno BJP ni ongye bate ne ma achuk thai riau khe bong batai ha bongno playong ha arpon chio khe bo former MP Reboti Tripura bongke aba chu thai ni yok ma karam no ha abodekhe ongye no abodekhe tongdei no bo sinoi char thauya bong party ni BJP party ni core committee ni member ongphie tongpho BJP party yot ma ongye tong ma su etong abono bong sisuya ke tongo ake bong arowo involvement kroi are hie bong kaut matchino ni buskao bong bo kau sako ang core committee ni member ongphie tongpho BJP party ni samung homung tangtheo ake ang saso pho po chalaye mathangmoro kroi are hie bong sako eknario abomi bong decision laha ma hinkhe bini skangphu ni profession teaching profession ekeba phungnai ha ongye bong tongmo school ni phungnai ha ongye tongmo abo jaga uchi ha bong haswing phinai hiye bong decision lakhe haswing ha hinkhe no bong bo Mahatma Gandhi Memorial School Agartala no uchi ha bong join khepi ha July talni sakholma salo khe bo kautma ta okhe kasaye phaiha kautma thunai roni dio bo kautma kasaye phaiha ake so ke bong bo kausa ta o ang boro no join khepia ake ro ang classroom o teaching khenema comfortable ongkhebu aro ang khenai ari ang khebu voluntary retirement lanin pandao ye ang uchi ha boro phero phia are ye musa ko ekhlare ha ake bong ha sui ha inke bong aro thange rejoin khepi ha inke no aroni joto snungnai rao bai phungnai rao ake aroni headmaster joto no khakchang ye bongno ya cho soye lafi ha himoni kautma kasai phaya ke bo kautma maimoni msin dio tinio angles kam chinyo bodin ma kautma ro khna phono na ko no lekhna dekhna ha comment no sadi ake nai di keha politician ongni skaunle bong teacher no abose politician ong ha politician ong pai moni ya go ta uchi ha politics no ya kar phie teaching profession no bong uchi a phero phi ha 2019 no MP ba chani phu oba bongba bo post
noba resign ria mani bong baca phimem deklai ha abo khe baca ni ma phode keha rule tongmi klai phi ha khe abo bo ye bo breaking ma system deyo bo bong uchi ha tawo as a teacher ongye bong uchi ha abo school join de phi ha government service ke phi ha akek bangma pension benefit la nai bo pandawo bong tawo se ha bon samung ke phi mai arem bo e bo pho keha kautma arem no kasaye tongo train no kasaye tongo arfu bong break hiye resign riye dekhe ha are kheba no work no pay khiye de bong arfu MP ba chaha abole strai prai siko mo sako mo krui abong bo no ro phona sai khari maya je simemon jorao se angpho sako khnarim se arem bo e buskawo tre boni phono update noni buskawo tuibe anima sauthainai akhe bodikhe keha politician ni uchi ha teaching professional ekeba skango je chakri khe tomo aboro wo cha thangphi pherawe thangphi memo abo lama pho tomno tinio thang tongmaim klayo arem bo e tinio bono chung mche nei ma bai akhe bini bo former MP ni tau khe tau ni bini samung bung tange tongmolet ma abono chung sile nei ma arem bo ye boarding khie browni himung tangmu rono nai hain singkhe bo brow tangit phaimo party ni samung homuro msingot ma onge tom klaino lugoroni mkhawo sungmung tor achaye tongo arem bo ye tinile asu nongnai buskawo chung trek bangma kaut marono tien ro bai malai phinai areme nrao siano sianai noyano noyanai mchiano bum chianai khayano bo khnai ni bo pandawo choya ek rongplai tongdi jinis mai TV channel bai ke tinin bo ela asu nongnai malai phinai buskawo tre juda juda kaut marono tuye asuno jotono khakcha